Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam ediyoruz. 29. bitten. İkinci yol. Ve ala hada fessiyamu medresetun terbaviyetun azimetun mübareke. Şulay etipti. Orada uzuna göre bir terbavi medrese. Büyük, mübarek. Yeteharracu fihel mu'minunel muttakun. Hem bu medresenen takvalı müminler kelip sağa. ويتزود فيها المؤمنون بأعظم زاد يمضي معهم في حياتهم كلها. Hem bu medreseden ular yolga azık alatay. Hem o azık mınan ömür boyu turmuş yolundan baralar. ويتزود فيها المؤمنون بأعظم زاد يمضي بهم وفي أيامهم جميعها. Hem bütün günlerinde, ömür boyu bütün günlerinde على أن هذه المدرسة مدرسة شهر الصيام. Çünkü bu medrese orada ayının medresesi la yestefidu minha kathirun minen nas. Lakin küp kişiler elbette birinde fayda almay o şu medreseden. İz tamdi aleyhim هذه المدة الشريفة وهم يتعايشون معها تعايش الطالب البليد. O şu vakit ötüp gitti onların üstünden. Şu mübarek şerif vakit ötüp gitti. Lakin onlar yabay vakitte yaşayan vakit yaşaylar. Hem bu kılıklarında onlar akılsız şakirtke okşağınlar. في مدرسته يتخرج ولا يستفيد. مدرسهن وقب بترى لكن بالنذا فايدة المي ترشمغان شاكرت. بينما المؤمن المجد الحريص يدخل هذه المدرسة المباركة فيأخذ منها دروسا تربوية. Yaxşı Müslüman, tırış Müslüman o şu medreseye girip gitele yaxşı dersler, terbevi, imani, ilmi dersler ala. Tamdi ma'ahu fi hayati kulliha. Hem ömür boyu onları kullana, şularla yürüy. Vadribu misalan min durusi Ramazan idafeten ila ma marra min durus. Kayh bir dersler turahında ayttık, dağla bir misal kitireyim dey. Galim kitapta yazgan. Meni betuliye bi şurbi duhan. Kim dey temaki tartar. Şu temaki tartu günahımından kim hınalgan? O betuliye yani hınalgan. Kim o şu günahımından hınalgan ve tenavuli hadal mudirril habis o şu eşek zarar nemeni kullanımından hınalgan artabanında temekini erleyin de la faydete fihi elbette onda binde fayda yok. Teciduhu fi şehr Ramazan min tulu'il fecr ila gurubiş şems. Hin kurantı ul kişi koyaş sıkkandan koyaş bayağına teklim tartma yürüyütünde. Yemteniu anhu tamamen. Tulhınsa tamamen tulhınsa ul kullanmay bu eşek nemeni. Ve yebta'idu anhu tamamel ibtiat. Hem tulhınsa yarak yürüy. Tulhınsa yarak yürüy bil gazetten, nasar gazetten. Ma ennehu atada en yeşraba minhu şey'el kathir. Lakin onun kılığı, onun gazeti o şu nemeni kuv itip tartı. Şulay bitinde. Demek tartkan kişi bir kup tartı ala. Kayhi bir kişiler ayteler gününe bir paçka bitireviz tipi bit. Bığa tiklim şulay bulgan lakin Ramazan ayında tüze ala bitinde. Günü boyu yürüy, tartmay. Lakinnehu yemteniu anhu fi nahari Ramazan. Ramazan'ın gününde o bunu işlemey. Fehiye fil hakikati fırsatun lehu liyemteni anhu tamamel imtina. Hem bu nemeti bana o şu Ramazan ayında tartma yürüyü onun için yenidir fırsat bula ala. Tulığınsa taşlarga demekine. Ve kethirun mimmen yeta'attad dukhana iza nusiha ya'tazir an zalika bi ennehu la yastati' terkehu. Eğer de şunda kişiye hin nasihat aytan, ögüt nasihat aytan tartma tip o nimete yok min buldura almayım deyitinde. Eleyse huve qad terkehu tîlete eyyami hâzâ şehril azîm. Ramazan ayında yürünü bit. Onun bit kösü buldu tartmazka Ramazan ayında. Şulay bit. Horay bit. Horay bildi etrafında.
فهذا درس له يفيده فائدة عظيمة ألا وهي أن في استطاعته ووسعه أن يترك هذا الدخان. Һәм был уның өсөн дәлил. Әгәр көне буе тартмай йөргән икән, тимәк ул булдыра ала. Ысынлап та Рамадан айында был еңелрәк ул, кардәшләр, чөнки тарткан кешеләр хатта бер-берен күрһәләр, теге нисектер дәртләндереп, мына мин дә әле тарткы килә, ләкин тартмайым, мин дә түҙеп йөрөйем дигән һымак бер-береһе менән хатта һөйләшкәндә лә улар нитә бит инде гыйбрәт ала ниндәйҙер. Тимәк, әгәр Рамадан айында булдырғас, башҡа ваҡытта ла булдыра ала бит дип. Был үҙенә күрә бер дәрес түгелме тип һорай. Кәмә тәъҗәбу мин баъди الناس غاية العجب عندما يفطرون على الدخان. Шуныһы ла ҡыҙыҡ. Ҡайһы бер кешеләр бик ҡыҙыҡ тота үҙҙәрен. Ифтар, ауыҙ асыу ваҡыты еткәс, улар ана шул тәмәке менән ауыҙ аса. Ясуму анил мубахат таатан лилла фаиза аҙзана аль-муаззин биаҙани аль-мағриб ва фи залика иҙану аль-ифтар юфтиру ала маъсиятилlah. Ул асылында хәләл булған нәмәләрҙән үҙен тотоп йөрөй ҙә көнө буйы, аҙан ишетелдеме, аҡшам аҙаны, улар ошо харам нәмә менән ауыҙ аса бит инде. Була ҡайһы бер кешеләр һыу ҙа эсмәй, тиҙ генә тартырға йүгерә аҙанды ишетеү менән. فبعضهم يصلي المغرب ويؤذيك برائحة الدخان. Шунан кемдер бәлки аҡшам намаҙына бара, ошо тәмәке еҫе менән. حتى إن بعضهم يتمادى في غيه ويطفي سيجارته عند باب المسجد. Ҡайһы берҙәр бөтөнләй оятһыҙ була. Бында, ҡәрҙәштәр, әлбиттә, ошо ҡулланылған һүҙҙәр ғәрәптәр өсөн аңлашылалыр. Беҙҙең яҡта ошолай ҡаты бәрелә башлаған кешеләр бәлки аңламаҫ та. Шуға быны ла иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Ғәрәп ағайы ғалимы тарафынан ғәрәп илдәре тураһында күберәк ғәрәптәргә өндәшеп яҙылған бит инде. Шуға аптырамағыҙ. Ҡайһы бер оятһыҙ кешеләр була, теге мәсеткә керер алдынан ғына тәмәкәһен һүндереп кереп китә. Беҙҙең яҡта ул исмаһам шулай ғына буһа ла, исмаһам шундай кешеләр буһа ла, беҙ ҡыуанабыҙ. Тартһа ла ебет, әгәр мәсеткә йөрөй икән, беҙ ундай кешеләрҙе әйтмәйбеҙ, оятһыҙ, фәлән дә төкән тип. Мына шулай ҡыҫҡаһы. Артабан. فيخرج من بيته وهو يشرب الدخان إلى أن يصل باب المسجد ثم يدخل المسجد برائحته الكريهة. Өйөнән сығалар да тәмәке тартып, мәсеткә барып еткәнсе тартып баралар да, шунан һүндереп, тәмәкеләрен кереп китәләр мәсеткә. فيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة في مكان العبادة والطاعة. Намаҙ ҡылыусыларға теге шул еҫен сығаралар, фәрештәләрҙе ыҙалаталар ошо еҫе менән ғибәҙәт һәм итәғәт урынында, яғни мәсеттә. فَتَعْجَبُ مِنْ مِثْلِ هَذَا الشَّخْص. Ошондай шәхескә аптырарһың. النهار كله صائم. Көнө буйы ураҙа тотҡан бит инде. لا يأكل ولا يشرب طاعة لله. Ашамаған да, эсмәгән дә, итәғәт итеп Аллаһ Тәғәләгә. وَمَا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا وَيُبَادِرُ إِلَى هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ. Аҙанды ишетеү менән ул ошо гонаһҡа ашыға. وَشُرْبُ الدُّخَانِ مَعْصِيَةٌ وَذَنبٌ وَإِثْمٌ وَحَرَامٌ. Сөнки ул тәмәке тартыу, ул гонаһ, хата, харам һәм башҡаһы. وَيُعَاقَبُ عَلَى شُرْبِهِ إِذَا شَرِبَهُ وَيُحَاسِبُهُ اللَّهُ. Әгәр ташламаһа ошо тәмәкеһен, Аллаһ Тәғәләнән ниндәйҙер яза киләсәк, Аллаһ Тәғәләнән хисап буласаҡ, расчет ибет, русса әйткәндә. وَأَدِلَّةُ تَحْرِيمِهِ كَثِيرَةٌ جِدًّا بَسَطَهَا الْعُلَمَاء. Бының тәмәкенең харам булыуына дәлилдәр бик күп, ғалимдар быны ентекле итеп аңлатҡан. Тағы бер һөйләм өлгөрәбеҙ. فَرَمَضَانُ فُرْصَةٌ لِلْمُدَخِنِ وَلِكُلِّ مَنْ عِنْدَهُ إِسْرَافٌ أَوْ تَقْصِيرٌ أَوْ إِضَاعَةٌ وَتَفْرِيطٌ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ هَذَا الْمَوْسِمِ الْكَرِيمِ. Шулай итеп, Рамаҙан айы ул тәмәке тартыусы кеше өсөн үҙенә күрә бер форсат,
ошо исрафтан, ошо етешһеҙлектән, кәрәкмәгән нәмәгә аҡсаны түгеүҙән ҡотолорға һәм ошо Рамаҙан айынан мөбәрәк, бәрәкәтле мәүсимдән файҙа алырға һәм тәмәкене ташларға бер форсат, ти.